коэффициент кайнап атат. Только комфорт плюс эле кийгизип койдук. Ишти баштайлы депчи. Комфорт плюстөк сразу берет. Комфорт плюс менен баштайбыз ишти. Кудай кааласа. Здравствуйте. Комфорт плюс иштеп эле комфорт алып келдик. Ал 350 канча чыкты эле, бул 342 сом чыкты, 18 минутта. Бул комфортта. Так. Все. Кийинки заказ күтөбүз. Кийинки заказ көп күтүлгөндө сразу 90 мыңда ушул жерден берди. Все, алдык и на место келдик сразу. Комфорт келебиз. Чакшы районго барып келебиз. 18 минутта алып келип таштадык. Канча сом болгон азыр 95 миң берген. 330 сом. Тетилекте заказ бердик, плюс 100 миң. Комфорт кийинки заказ беребиз. Канча сом чакшы зависит атканда. Так, bunu böyle alıp koyalım. Sonra komfort plus geldik, 14 minutada geldik. Kansa son çarp. 100 meyem bergende. 322 son 14 minutada. Keyinki komfort zakazga kettik. Bu jana zakaz. 30 yılda günden kadar poyuz alıp turup kaldık da. Komfort arzadan çıksa gerek. Alıp 245 son. Keyinki zakaz 70 meyem berdi. Bu komfort bolsa 190 meyem. 7 minutada geldik. Сәшдәш 93 сом, ага 200 сом отыр. Комфорт плюс менен. Через 100 метров. Оперативно 100 плюс менен алганбыз. Комфорт плюс 21 минутада келдик. Көрөбүз канча чыгат. 380 сом. Комфорт кем 12 минутада келдик. 110 менен комфорт болчу. Азыр буга дагы бир заказ берди, 170 менен тоже комфорт. 262 сом. Кийинкиси так 5 минутта жеткенбиз. 170 менен берди. Через 300. Алып келип таштадык муну 6 минутада. 170 менен берген комфорт болчу заказ. 16 минутага 310 сом. Оплата картой. Кийинки заказ күтөбүз. Комфорт 70 миң берип атат. О, отменен. Заказ отменен. Кыскасы 3 саат 18 минутада ушуну иштептим да. 9 заказ менчи.